Sini sir, sini yang sir orang yang kita sengceng lain begini, expert comments sengceng lain. सामने को सनाई जब पुरानी जो परफॉर्मेंस बताओ ना परफॉर्मेंस ताबो किसे बेटर है हासिल को ताबो ना कमेंट्स देखा गाबो ना किसे खाना थी लेकिन नेक्स्ट अप्लाई करते ताबो ना तो वो जगह वो कोरोना कंट्रोल है ना अब और नाइन ना देखा Yes sir. First round ni saya tabuk belai ni kamu kan? Yes sir. Okay, you dah. Samuel, anggo first round ese second round abo ni to performance samjak na. Samuel, Yes sir. voice twin ko bisa bakar di. Oh sir. Zaman kita cerita. Oh sir. Ni bokar mo ketik kita hanya ni try tadi. Oh sir. Neng tiklai ke sini ni na bokar ketik tiklai nokor naik ko. Oh sir. Korang tu korang no tiklai ni tu luk sebelah. Ketik tiklai kente terasa mau ketik kenapa kan? Oh sir. Okay. Hamai. Sampai sir. Samuel. Yes sir. Lai thana ni terasa mau saya tamu ni no tisa catat kana. Hamai sir. Tamu ke Unu ulang nono sani musuh asal bersambung tahun ini duk ro ini bokoro jing mani ro haina apa tu bersambung tahun lain apa nama bersambung ro ini sangat bokoro jing ro bekat ro asal tak Sorry sir. ke ini bersambung no sangkut lain nama hai atau hai itu lagi si roy tu sih kebal Sorry. Jadi itu terus serta kita mau. Oh sir. No abis itu kaya apa tu? Ke कैसा voice control खाई थी नहीं Yes yes. लेकिन Yes, नहीं sir. अब मने द्रुतोले नी speed ऐसा मुन्ना सारे माना नहीं नहीं voice की तो कहाँ नहीं तो सारे तो सिकन नो अब नहीं खरां की तो पता Sampai sir. हैं अब लगे नहीं खरां बड़े के voice कहाँ अब ना control करे ऐसा नहीं चेष्टा करें आशा करें जा जो भी उनका के तो बस काम वाले ही नहीं Yes sir. Sampai sir. अच्छा Samuel last time tamu sa kamu tamu type ni dama Hamzah kamu bongdi type man speed na slow bahai Hamzah kamu no slow Hamzah man microphone Low. अब kita masuk hal nongja tamu kalau challenge mode ni nongja uti ni pura challenge mode mana yang tu slow se expert ba speed over sama ya dalam ni no एकदम sing ini वैसा ना sama itu no problem Yes sir. नोंनि खराङाव दाइसा बेलेन्स खायनि प्रब्लेम ले प्रब्लेम सुदा हम खाय हा अपन नों जे एकदम 100% नोंनि मखै ट्राई खायमान बगे Yes. अब नखरखा all the best Sampai sir. Malam lagi hambai tak Samuel, senang balik kerana tu kaya dah tahu kerana apa ni.